Atuh nang gegesrek tina palangkakan. Abdi gelis lah, Bro. Enggak lisa. Deh kumaha deh. Jadinya 15 ah. 500.000. Ih, Iwi. Halo, Wi. Yuk kami. Sia ek wani ngadeketan si Sokun. Syarat-syarat nama geus aya. Kecil masalah kitu mah. Gimana, Mbak? Aing yang udud. Ya Allah, iya abdi deg-degan ada keterima. Kerja semoga training nak keterima. Iya, pertanda baik tak pertanda buruk sih, abis gawe di rese. Ini gara-gara sandal Manohara gila buge. Ya Allah, ging ujuk-ujuk geus bala urut beratamu. Iya kan, disi pengurusna. Ampun. Tapi iya asa urut kerja sih. Salapa barang itu. Bisa. Dia kan sudah pergi. Puas dipecat dah. Karyawan bolak-balik keluar masuk mengeluarkan laki-laki. Ya iyalah. Terus dipecat. Isi pesan Tindi. Ya, Mbak Iwi langsung kerja aja. Saya ada keperluan mendadak. Tolong disapu dan dibersihkan. Wede, orang abi eret kursus malah suruh bebersih. Ampun, bala-bala cinta. Jama erek kursus, dewek terus sapu. Duh, capek. Cermin ajaib, tunjukkan siapa yang paling cantik. Supaya engkau diabdi gawe di dia, jama-jama nuka salon berubah jadi seperti bidadari cantik. Engkau geledak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manggis. Kumaha, Mas? Dicukur. Dicukur. Ya. Model naon, Mas? Mbak jadi dia cari. Dicukur model naon, Mas? Terserah abdi. Iya. Banteng. Barangteng. Model angin puting beliung aya. Erek dibikin model pesawat Garuda. Barangteng. Heeh, gaul. Sip. Dicatat banget. Yang dicatok baik. Mungkin. Oh. Kemana, Mas? Mana yang dicatok rapi?
Ke undangan. Kayaknya anak. Ini cetokan lagi, cetokan luar negeri. Mana deh panas kena bu oke. Beres. Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mau menanggung akibatnya. Saya merebut suami orang. Sip, sekedap mas. Ima, vitamin rambut wangi, aroma luar negeri banget. Udah halalnya mas? Wangi. Cakep. Banget. Sudah mas, selesai ya. Makasih ya. Sama-sama. Ih, ini sudah gerimis, mis banget. Si Muriang, maunya gerimis. Oke ah, tambah tiris bari. Asa tak perlu iya, nyen, teh. Panas. Ngomong naon sih? Jing teu jelas jujur. Tadi lek mangkat gawe deh. Bagus. Eka dia. Tungguan ya. Ya Allah. Ngomong naon sih? Kunaon? Pak tengah arti ngomong naon sih? Yang minum? Masih mah tengah arti teh. Oh,
panas. Atuh meureun sia si panas-panas langsung diinum teu ieu lah. Panas. Dokter. Hah? Dokter. Ah dokter. Nam. Nam sam dokter. Agak. Kandi. Nah, antur. Dokter kan sih. Dokter aja aja tenang. Nam. Yang dibopong. Dibopong. Berat. Yang dibopong. Lempang be lempang. Enggak dibopong. Agak. Terus tuh naik ke sana naik. Agak. Dibopong. Yang dibopong. Berat dibopong mah. Gerai sok. Digandong pe oh. Nah digendong mangga. Ya berat dibopong mah. Itu gerasa apa lagi? Aduh, kuat ieu. Enggak kuat. Gerasa apa ngepin kia? Berat. Enggak itu. Berat. Itu. Berat, kuat ieu. Berat. Cut. Balik deui. Balik ke dia.